Mayamu Kurumsari, in fact, news ki Manung Keke Toksona, Mayamu Tramnoxari, Lunangasiki, Manung the Nazagadori topic as say Manipur, Amadi Lakstip, Yauna, Baraki State, Nipanda, Hindu sing minority Oire, Manamaduna, Hindu sing a sea, protection pig the minority ni Haibna, Lautokadabni Haibagi, Supreme Court, Asuni Kumar Upadheka, Advocate Makana, Fial, Tangakiba, the Matanda, Kanazagadori, Luna, Nasiki, Asum Kanazabasida. Pambiriba, election mirror guesting Hanaftada, I get Pambiri Boza, Leihaothabam Saratchandra political analyst, Boza Saratchandra Noxari, Luna guessing May election Biriboza, SM Jalal, President All Manipur, Muslim Organization Coordinating Committee, AMMOCOC, President Jalal Busu, Taram Noxari, Luna, Yeri Tangtanga, Pambiri Boza, Dhanabir Laishram, social scientist, Zabusu, Taram Noxari. Wafam Sini, Uzikla PIL, Supreme Court Laiba, PILC, Tunganba, community oza khoi muslim community ki so khoi phambi adubu hariba PILC laibasi masigi mieng je oza jalanda hana lakchagi as a minority ki concern amoina jalanda thamjaring badi hariba PILC population wang muslim ki Manipur gumba just akhoi community mayam khundaraga leri bamfam sing adega tongan ba India gi oina yenga so Hindu sing si 80% hena makhoi population leri bani religious oina do angle sida id issue nati haiba osigi kano sida posak sida PIL sida kari meng game user masipu khoina PIL se akhoi gi Asini Kumar Upadhyay sina thaba PIL siga adegi Ankur Sharma haidana amana thaba PIL ani siga akhoi India da state Nipan da akhoi Hindu singsi minority oire habani state Nipan sigi manung da akhoi Manipur su oire habagi data ma yawpagi wani adu masi hariba state singsi chapmana na akhoi magi population ratio si yengba taragadi chapmana na yengba ya roitaba adumba condition kharadi uba phangi adu tasiyengna na akhoi Lakshadweep kumba aduga akhoi Mizoram gumba dagi akhoi state kharada mana palibasi manungda 2.5 kumba 1.5 kumba sumba population laibasiti population ye basis ta yenga kana ma masase adum akhoi keno ore minority ore na adum akhoi consider tawwa chumi aduga loina na minority sing sigi right minority sing sigi magi masagi culture magi heritage aduga magi economy gi benefit education gi upliftment mayam si mase priority basis ta khana biba yeng biba aduga minority hak bibi ba se tangai phadana chumra na khali aduga Manipur gumbagi context ta lakpa kandani yamna complicated oire ise akoi gi magi data sida akoi 31% gi akoi gi pot amakak piri magi kano isida litigation sida adubu tasengba akoi gi 2011 gi census report tadi akhoi 41% something adugi potu akhoi utli aduna magi data figure sisu yamna complicated oi aduga Manipur da akhoi gi tasengna akhoi gi Hindu se 41% akhoi gi census report ta laiba Hindu sina akhoi gi kano phangba taragadi akhoi gi minority gi status pi gadabni haiwa pham si lakpu taragadi madu kitang gi level oibra haina khali adu Hindu na Manipur da minority status phangagadi majority status in Manipur kanana phangadage haiba adugi potama hoi yama chobo hangama thorakadra haina adumana khali yamna kana to yamna marik sumi haiba hayab tare ozagi mi ye muda koi minority ni haidna koi major community haiba tare 41.4% ni mokoi 2011 ki census ki matuina moina PIL piriba data do kitang difference leiba male madu oiragasu hariba 31 boiro 41 boiro yamna chauba kano madi leri population am di leri bane adu Manipur gumba yam tongan ba different communities leiba mafam sitati haitang akoi conflict ama lakatra haiba wafam dene jalan thabiri se matang na sem akoi oja Dhanabir Laishram da hujiki sab bana ba kano dane question duni laiba PIL sina akoi as a whole India gi oina adu Indian context ta yengu matam da adu state wise oina tongana dainarudragasu Manipur gi oina ani sigi difference gi konda jakarma ming li yembi ke tunamasi keno ne Thokchom aigi mot diko aina sum khanjabada hojiki lariba minorities religious minority ki kupot ne bako ado India gumba akhoi gi magi multi-plural society di kangbu yam laibasi da akhoi religious line da smaina khaidok puse hana gedi 1993 gi oiro 2014 gi oiro abadagi scholarship pi ba khotpa dum tawdana budi lai ko lakpasi da now the question is
high religious minority kangbu jingsi da ina khumjam yawi da natrane ina khumjam yawi adegi tongan ba khoi gi yamna wange na khanba majority da jo awab jam yawi ko awna bharat ki oina masi sumaina dharma gi miyeng di yeng mai mota aseng ba khoi gi backward class economically backward class me am lebese masida any magi religion gi base to da ba ta sengba oziki awaba jingdu da tawiba phayen khale ada manipur context di yamju luri se mo maitei jingsi da who are the hindus ena hangba question ma lay yes maitei je hindu kana no je maitei hindu je jo hindu ra hindu na tabra ju am luri maram de da akoi je kana gumba na indian gi hindu gi magi parameters da magi framework da koi je wan to pi ju ya dri maram de hindu gi di lai ga je ama de ge na ningba ani ga ningna de ko akoi hindu hai jing je sanamai ju ningi de ge atoba ju ningi de cha ba thak ba da su ayam baje akoi gi vegetarian oi da su me am yaw in tra adu mai na akoi ju akoi tongan ba pot amagi manung da lei jaba pot amane ba ayam tongan le hai ja tare adu hoi magi laiba within a very short si decade sida magi maitei sanamai jam gi revivalism ga la khot pa sida convert to khot pa gi ju yam na wangkhalei ko large scale da adu madu yenga hindus minority ne har je maitei bu hari bra natraga sida tariba outsiders sing bu hari bra adu ju khara lui ba ko adu amo ro ai gi motadi hoi masana minority je hiram khudi makta politically economically socially adum society to discriminate to gi problem leiba adum thengnei adagi madu gi ju wathok sum leidana ko adu da moi da upliftment to gi du di yamna that is much ko adubu akoina hojiki 21st century da di adom da interpretation to ga sum la khra ga di nuksina da bi pose so long as religion da kai da base to ga sum sagal po posing ji di akoi gi punjan na ba gi yam phajaba akoi gi unity and diversity ga to riba sing ma da di khara dum problem la yin khali aduna amoro loina baksi da akoina akoi gi census 2011 gi da maroina maitai gi 26.3 ne adagidi non Manipuri jingsina 25.9 lai ne 25.9 lai bazi non Manipuri jingsim mapani ngakani na maximum moi Christian nate maximum moi Hindu ne ko ada minorities ji krai de yeng doi no luidana ko ada ichi no mete pang ge de only was in 19.6 katane reise dharma di samana re ko ada chimi si naw ge di 28.2 ji Christian ngakani moi gi na morom da lai gre aduna Manipur is kitang Manipur ko cover to gira puse masi kitang complication lei outsiders ju treat to doira akoi se to doira do asidaga outsider ko pulaga di Hindu oi bane na lei jari jinga yeng ga de masing je ya me khalei di akoi Manipur gi yang kan di akoi maitei sing su jas maitei gi marta jo sana mahi satpa Hindu jam satpa Vaishnavas mayamam su leiri asari Hindu gi population je to ki pati Hindu gi religion the base to di wang na lei haibe wafam ni da dharmi tham bi se to mathang do jas sar dam lak se ge jas haiba sem akoi gi PIL sina yeng ba yari ba to magi degree si adu Manipur gi oina as a India gi oina as a whole India gi oina yeng matam da to Manipur gi oina yeng matam da karam angle da jagi mot pibining Hojik kena nak tu risi minority, ekor ki Manipur ki minority ki film dah. Hana neina gadra, nato kamai PIL sida neina gadra hai bagi, kena si division je ai lalai, ai yang macam dah. Ekor minority oiba ba, madu secondary ni apa. Number one, ekor ni laudu risi, maha kumba gentleman amana, Supreme Court dah. Pasal ekor Jalal nabi tu ina mi ani ni hai reko. Koi aina pangjaba ko ki Manipur ki local news sida yauri sina Ashwini Kumar Upadhyay hari se Ambani hari se masina tau ya sida topama Ankur Sharma anyway mi ani si sureng khala se makhoi na Supreme Court ta PIL tauri se jati amagi wafam ne la kaduri se mother either Hindu or Muslim or any Christian oining bo isno Manipur have maming ham palam ni na Manipur ki mapusi ekoi ki lei ba miam sin have aduna ekoi ki miam si ki pulse karino na taga ekoi ki miam si marta kana yauge se ekoi na khang di ba ji reporting ji da aduna magna PIL to do magi right amo obe ya Indian citizen amo ina in the public interest ta Supreme Court but hayeng kari gumba yare na hair ene ekoi ni yad di kam do duri the question arise ai ki ichanu pi ma leire
इसा नुपी सी अतोपा यामना आइगी इमुंग नुंगसिबा जेंटलमैन अमना without my permission, without my knowledge, कनागुम नुपा अमदा थाजा योंजब तौरमदना वारोई पोट पीबा पुरमबसे अफबा वरसु यागद्राबा अखोइगी वा याउदना सुप्रीम कोर्ट कुंबा अमदा माना प्यायल तौरमिबसे मणिपुर स्टेट आयरम अखोइगी पोट ओइरेबा सिमा नंबर 1 ऑब्जेक्शनेबल ओइरे लौजे सिमा अदुना अखोइगी वा याउगदमनी अदि माकी इंटरेस्ट करिनो मोना हुजिक तौरिबसी पिटिशन से याउरिसी पिटिशन अदुना हाइकी यूनियन गवर्नमेंट ना माइनॉरिटी स्टूडेंट्स सिंगदा टेक्निकल एजुकेशन का मरी लेना स्कॉलरशिप लिसिंग कुन पी स्कॉलरशिप की नेबल लाइसी करीमतन नत्रे स्कॉलरशिप फंगनबले याम फई स्कॉलरशिप फंगबदा कोइजु पामिने सेंदो लाइक तंब सातगी अदु हाइरिबा सातजिंगी मरकदा कनागुंबा इंटरेस्टेड पर्सन हाइरिबा एप्लिकान तौरिबा कांगुसिगा मरीगा लेनरब्रा मरमदि कोइ स्वागी आइयासिंग अंगांग याम लई मपान थोकरकांदा मपा ममागी वा नतबा मोइ थोकपा तौदर मोइगा लिंक तौरमगा लेरमगद्रा सिसो कोइ हाना थिबम चंगी मसी ना तोंगान मम थमकांदा अखोइगी सिदैदा माइनॉरिटी ओइबा ओइदबा हाना लाइसी हौजिक शेड्यूल कास्ट ओइबगी सॉरी शेड्यूल ट्राइब ओइबगी प्रेशर अमा मयाम लैसिदा सोसाइटी सिगी ओइबा मयाम सिगी अपामबसी कॉन्सेंसस ओइना मयाम से कदाई भाव यारगे यादगे हाइबदुगी नैनदने लैरियबा करिगुंबा सम सेक्शन नमन यादब तारगसु बेरा लांतोइनी ऑन अदर साइड हौजिक ट्राइबल इसिनाउ सिंगी मरत लोइनमक नतेको ऑर्गेनाइजेशन अमा अनिना मैतेइना शेड्यूल ट्राइब ओइबा यारोय हैना नमित खुदिंगी नत्रगसु हप्ता कांगदना मसी यानिंगदबा पोट फोंदुएबा हौजिक कोई मुस्लिम इसिनाउ सिंगना माइनॉरिटी नि बुद्धिस्ट मैते मुस्लिम कोई बुद्धिस्ट है मकोइ नसी यादी हाबि नत्री हौजिक से अखोइगी सनाव पोक्ति हौदोंग हाटप यागिरोयबा मुस्लिम नत्र एनीबॉडी ने याइ नत्र यादी क्वेश्चन एराइज तौद्रिबा हौजिक मदु अखोइगी प्रीमेच्योर ओइबा कौनेबा अस मसी मैते नोइबा यारोय खोलोय गायना हाइबसे हाइबम थोकबा मतम नतेबा अदुना हौजिक कोइ इंगि नंबर 1 मसी अथॉरिटी करिनो नंबर 2 दा अखोइ चुमे हिंदू हाइबे मतम जिदा मणिपुर दा लेदिबा अखोइ हिंदू नि राइट एनी काइंड ऑफ हिंदू वी आर हिंदू प्लस मैते दा हिंदू नतबा हिंदू की अम्ब्रेला दे अखोगी हिंदू लो खंगदे म खंगदे चतना अम्ब्रेला मनुंग यावरगसु अखोगी सेक्शन नमदा मैतेगी इंडिजिनस रिलीजन सनामही लाइनिंग करिगी मयाम अमन लाई अदगी अमन अमुक अखोगी मैतेगी मरकत बुद्धिस्ट मयाम अम यावरई क्रिश्चियन मयाम अम होजिक अमुक क्रिश्चियन में अखोगी पॉपुलेशन जे फलयाम लैरे आइना जुम ताजबदा बी सब्जेक्ट टू करेक्शन जलान खनबी इवन मैतेई सिंगी मरकतसु संबोधी मुस्लिम ओनगिबदुम यावबगी पाउसिदुम ताजेयबा अदुदी धर्म की ओंथो ओंजिनदुदी मागे अपाम्बा सेकुलर कनोनिना तौब तारे अदु अखोइना यंगदुदी मुस्लिम अखोइगी मैतेई पागन सिंगिगा कोइ मैतेई सिंगा अनिसिदी याम नुसिनना लोनदगी करिदगी कोइ हौरकफमदगी इमा मरीदा करिदा लेनदी बसदीदा सिलमुक मिथिंगाय ओइबगी केनोम लादी सिचुएशन मतासिदा सिगुम अममुक सिंचिप अमुक थाजिनबसे अखोई ओइबे याइने माइनॉरिटी दो कानाबी दौदा सेक्शन नमन अमुक एस मैतेइना माइनॉरिटी ओरदी मुस्लिम सिंसिगी माइनॉरिटी की कनोसिदी कमाइ तौदोरी गायब सम लाखप याय सिगुम बगा सिसु खरा खंदना कोर्ट हाइरे गायना पंदो तौबसे आई एनकरेज तौजनिंगदे कोर्ट नसु सोइन खनमम तो मरमदी लार्नेट कोर्ट ना पीपल की पल्स अदु केनो खंदना पंता तादो मानदे अदुना सिदा लाइबसे आई खैदग हाइजगे हिंदू सी 1911 की सेंसस मतुंगिना हिंदू सी हजिक लाख 13.82 नि क्रिस्तान सी लाख 13.79 नि सिदा मैते यावरे लोइना असोंगी हिंदू वारी सिदा मयांग जो लोइ यावरी नि अदगी मुस्लिम सी लाख 2.40 नि चुमरे सब्जेक्ट टू करेक्शन को अदुनी अदे बुद्धि सिदे हेन ब्राइन खाली प्रिंटिंग मिस्टेक ओरमनी लाख 8.9 ने जे मसिदी लाख दी ओरमोय some 1000 माले खाली लेकिन जैन सी 1,69.69 नि 1.53 नि सनामी लाइनिंग अतई अतई सनामी लाइनिंग यावरगा लाख अनिगा 0.33 34 अदे लाइनिंग हाइदबा लाइनिंग लाइते ना हाइबा लिसिंग तारागा मौजा तरुक सि लई आइजलिबा अदुना सिदा ब्रेकअप सि तौ मतम दे कोइना येंबा याबसि मयांग की पॉपुलेशन में कोई यो लेबु ताई को कितन लोग जगे मिन कोन होरे लोग जे
mayang is the Nepali, Bengali, Hindi, Tamil, Assamese, Punjabi, Malayalam, Uriya, Telugu, Dogri, mayam sida sidagi mayam sida lakpa sida Nepali si 2001 ki census da 45,998 level si 2011 ki population census sida 20% se growth taweba maduna 55 ka 0.195 kano se si mai koi masing se 55,000 ka si la eba so mai to lakpa sida khwai dagi heli se Nepali kamu lah, Bengali si 32,000 some 5 si lah, cuma itu 29 ka Hindi ki kali, cuma ini lak persen. Adun aku punna 1,29,660 masih ID taja bedingam dah. Government ki record si lera kasu, unauthorized maya mama ID census dah yaung dah. Sit eleven gini ko hojik yam elamani. Sigi pibam se lay. Adun di nan Manipuri ne na ko ngasai kanu gi amal hai. Manipuri kana no be question am julai ko. Madu ko gi jiri MLA tu na hai badai. Madu ma gi du khaitang interpretation laleng khali. Manipuri je ko gi han gi le jari ba kangu chingche. Masi ne ba Manipuri do di. Loan ngang ba to pa kangu Punjabi, Marawari or any china Manipur le Manipuri ko deba. Manipur people di way mo. Manipur dah lagi pulang Manipuri nanti apa? Aku ni Bengali, aku Bengali kau dia apa? Manipuri ada aku Singmi, Tami, Muslim, aku Meitei Muslim, aku Meitei. Sudah lagi indigenous people ni nanti na Manipur nanti lagi rega Bengali ngang mana rega aku Punjabi ngang muda. They are not Manipuri, but the people of Manipuri over here. Sumana cuma suai hygiene ko aduna ko yang dulu saya idea macam court ki case saya mana PIL saya masih kari maram noi saya aku anti bam cuma kali. Yamne nungaiba tax ni kogi ate tegi batungi mamangi waham natabida Manipur su yam sauba kogi influx tawsalakba bitopsi yamani na Hindu Manipuri hagadra Hindu si karamba term da define to kono haibsi yam lui haiba waham na ja sarsan thabiri se matang do ja Jalal da turn no laksage enone koi minority ki affairs minority ki post da koi scholarship ki kari ki Manipur ki oina su minority and other backward classes na department lady minority dom da specially tribal affairs and hills and kana department to kan lejari edu taseng na harakan da hojiki PIL sina kana kari kumba kharadagi interest kharadagi haiba posina sumna lakota sumna means akoi status pi da ya de gaina harak pata ragadi mase tholak ka dori ba conflict sing si han yeng dragasu akoi na habet sajan bada bham sajam da dum jakthung munabagi piba mam da laka dori bne do matang da akoi minority community ne lere ba Manipur da tasena Manipur da minority da kitang sekena tawna lere se muslims lere aduga minority commission pi matun ne Sikhs Christian Buddhist Parsis Jain mayam community lere ga su maru oina tori si Manipur gi oina di muslim community sini aduga hariba Hindu population sina religious base the lak matam da minority ni na moi define to ka thajal pa taragati sakthung si yena bagi film lai maroi na boina yeng jo sai benefits scholarship to base tauri pose ta se na moi protection safeguard to ki hom na tri benefits to ne ado matang do ja hojiki benefits sing si di muna bagi film lak do ja kari habi ni matang hina mase khoi ge Manipur gi context ta haja ba taragati akhoi gi di Manipur da leri basi akhoi gi census tabuti akhoi gi maitai haibasina maitai mitai haibasina akhoi minority oina lei babudi adu tasengba akhoi gi kano da yengba taraga di Hindu su maitai su Manipur gi di akhoi amatu oina social context di amatu oina unaba adu gi kano masu lei adu masida akhoi gi Hindu sigi marakta akhoi gi maitai mitai gi akhoi gi sana mahi lining ism se masi revivalism tawba khotpagi anoba keno dumana hauji henkalaiba anoba keno sina amani aduga hauji chak thung phangbagi matang da laktaragati akhoi gi maitai Christian singsi akhoi gi minority gi status adum chak thung phangi aduga akhoi OBC gi amuka status ta amuka akhoi gi creamy layer amakhaki manung channa leiba makhaidu di Manipur da akhoi gi keno su akhoi maitai sin naw singsi su punna akhoi chak thung scholarship ki khangde kari asena OBC status lakta teli su phangi ba nan Manipuri community teli community su phangi aduga Manipur da Brahmin community akoi India gi wini su Brahmin si yamna wangba status am da leiri bani Brahmin community su OBC gi status adum akoi gi creamy layer gi status phangba adum leiri maka sa tabiu opportunity gi status ta consider to ba taraga di Manipur gi oina thoina masida kaisu effect to da ba pot kisu leite OBC gi kano da
line da khoi mai tai sinau sing khoi scholarship ki khudong chawa opportunity leibani na ado masida yamna khoi mun na yeng ba ya ba oza na ngasai oza saran na ngasai thambi bada yau khiba maru wa pham khai na lokhat chara kanda khoi gi Manipur gumba da dia khoi gi tongan ba khoi gi ethnic community mayam sigi apun ba khoi Manipur nationalism gi consciousness sama ma yam kanna khoi revive tawna na ba masi yam kanna consolidate tawna ba honari ngai gi matam sida sigumba khoi irrelevant oi ba pot sing chi changshal lak pa taragati maduna ai khoi gi leijari ba khoi gi kanu sida khoi gi reality sida yam chaw na ma kai ba pirak tana khoi masel gi marakta amaga gi marakta khoi blame game natraga in the conflict of interest ki natraga conflict of opportunity gi question je rise toraktana madugumba gi yam nena ta da situation na ma laptop ko da yam ne to wa situation na mai rise to pa ya na khali aduga population akhoi gi sida Manipur da leriba population sing chi gi matang da yam line ai khoina census ki pot sin akhoi gi data si yam na exact way ba correct way ba figure se akhoi khara wat le na khan tar ga su government na ware pam laura ga akhoi gi CSO mayam je participation to halaga independent population inquiry commission gumba ba sembiraga kana gi karam marakta karam ba akhoi gi mapan gi mito mian ja sing yauri kaisi am phajana clear way na yengchan binaraga madugi amaga gi marakta khoi gi ningdon pomna dana ba yam seng na clear way ba picture am ka puthok minana ba to yai aduga nga sai ozana thambi bada pot ama yawi khoi Manipuri kana no haibse karam na define to gada ge haiba pot ama ka maduni yamna maru ai ba question si ana Manipuri haiba pot saksi haujikti akhoi tangai badana Manipuri nationalism haiba pot ama ka akhoina tangai badana akhoi consolidate to the yadramina revive to nana khoi honari banina Manipuri kanano haibagi swai area sida khoi masel gi marakta misunderstand to nareva loina magsi mamali pakti nusi jarim neva iramdam gi di loin khanjari neva ada aina nusi jari ba imalai pak nusi bagi consciousness tuga wazana nusi biri ba siga ani ji marak sira pau phawdok na watnaram nina amaga gi marakta misunderstanding create to reva masi pochil leitana na ba yamna clear way ba akhoi gi dictionary ge meaning dagi puthokshira natraga karamba khoi gi kano dagi khoi define tawsige scholar singe khoi what define tawsige Manipuri haibasi gi matang da lariba complication se masil leihandaba Manipur ge asengba Manipuri kanano haibu khangtokpa ado nan Manipuris kanano haibasi khangtokpa nan Manipuri sing aduna Manipur leiba taragati masi karamba condition gi makhada Manipur leiga dagi habdo subject to the migrant laws ma leijaba tabani leiba yaragana leijara leiba yatragana yatre masida religion gi natraga ethnic gi natraga tongan ba kaino da khoi masel gi marakta misunderstanding create taunana bagi akhoi gi masak singse masi thogan dana ba akhoi pulap punjal laga inclusive way ba atmosphere am khakta akhoi si changchan ba chumbra haina khali aduga sigumba yamna irrelevant way ba aduga maram suya chado poching jira khoi Manipuri punamagna yam thuna masi rek to chumi aduga mangwanda masi kari nangi locus standi leidana nangna sigi wafam si Manipuri context hapchalim no haibsi simak mangwanda khoi hangba phau yaena chumi na khali yam phajaba wafam ni oza Jalal thambiri se ade asiguba yam conflicted oiba Manipur gi yamna oziki yam samam sarang na ba timing am khakta sigum bagi leitum am ga hunjalak pasi karamba mong tori bano haibse against the law je khoina against the law na ta ba khoi against him magi mathakta khoi ke doba yage haibsi ju khoi tongan bengal am yeng ba ya haibni matang do Dhanabir gi yamna khoi break mamang oine yam ten takna khoi wafam amtang thamanjaninge madudi khoi Hindu gi matang sining sai Hindu si Manipur di Hindu haraga su practices magi religious practices to gali form da kaida mem da am Hindu ona da men gi pa Hinduism na men gi pa khangda badagi natra kari mukhara da gi adu to bu da bu masa practices si Hindu gi mainland da lei pa India gi context lei pa Hindu si ka Manipuri Hindu si ga am different tax ni trace ta saksai takta aduga practices religious practices mayam kena mayam am laigre to bu masa gi advocate koi Ashwini Kumar Upadhyay sina man PIL thanga je karamba kare degree da kare Manipur gi kano si kaya yam da Manipur la riba koi Hindu gi kano si practice kaya yam nung sire bono haiba je wahang amadi hangbadi yari matang do za darbi kari habini ke thokchom smai to bune India gi se India si now India ji hoju phawa da khoina magi nation building process ta leri nation na ten habi yari ba maram di magi nation namo ibegi common religion, common culture, common language, common political aspiration like dauni kana haibaje masida ngallingai degi India gi nation building process ida Hindu harga common religion idana Hinduism jina common religion orga
Hindu culture जिना common culture वो इना बगी याम कन ब campaign अमने बंगाली मतम लेबिस मस्जिद दी form में बदो वो परिका के वो मगी वो लोइना बक्सिता हेक्टे Hinduism में इसे नाम तो सारा दा हंगदना इमुंग दा हंगदना कैसु लोई पई इही बनी पोट को तो वो की दिंग सागी मागे national building process तो ही concept ने अदा सुम complications जे लेरा का ना खुनाइस दी होजिति माई में आइडेंटिटी की इशू सी याम कन्ना तोना को मतम निदना से कुदा मैना मणिपुरी हाबे दा अखोई बॉक्सी कॉन्सेप्ट से सिंग इसिनाउ चिन मोय मणिपुरी नते ना हाबे दंग तोय आइदि मणिपुरी हारगा मैती ngata खंग दंग तो मणिपुरी हारदि मणिपुर दा लेबा इंडिजिनस पीपल में याम दो मणिपुरी कवि गाइसे खंगना दबा अदे मणिपुरी लैंग्वेज हारदि मैती लो नते मणिपुरी लैंग्वेज हारदि मणिपुर दा लेबा मियाम दुना मागी लिंगा फ्रंका ओइना कम्युनिकेट तो लोन दो एनी लोन ओइबे कॉमनली मेजॉरिटी ना ngangnari bo lon duneba manipuri lon hais tangkul mono no bijaya ba the majority ngangna dabagi maite lon ngangna bagi manipuri lon haiba neba manipuri lon ji maite lon ji magi phamma maneba adi commonly ngangna bagi neba adumaina indigenous people sing dugi yellow me sing dugi leiriba sing du manipur da khunda ma yam du khoina manipuri ne na khori neba sida sigi sida smaina hojiki india context ta sagi national building process thaini gi ariba concept ka jidi to odong neba maramdi multi-ethnic plural society India को मददी हेक्ट पृथ्वी की धर्म लोई लेबा पृथ्वी कम्युनिटी में आम लोई लेबा सिगुम मददी आइना खन मदा हौजिक लेरिबा ट्रेंड सी इंडिया की सेकुलरिज्म जिदगी थैरप तोबा आदि धर्म अमदा याम हेन इंपोर्टेंस पी दोन लाखपगी ट्रेंड में लाइसे मसी इंडिया दा या मरोइना सेकुलरिज्म जी यावददी इंडिया दा डेमोक्रेसी जी लेरोएबा मरमदी डेमोक्रेसी खोइदी यांगलेन सरदी इक्वालिटी नेबा धर्म की पोस्ट यामना चौथोरगा फंडामेंटलिस्ट में आम सुम थोलगा दिको इक्वालिटी नते खनरकदोइने अदुना सिगी मियेक जी यंगा मणिपुर गु मजे कोंजनबीबा मथौ तादेना खाली अदुगी महता अखोइदा याम प्रॉब्लम ओरिदि हाइरिबा लमदम जिगी मणिपुरी ने ना खंजरीबा से मैतै वगैरह मैतै पांगन वगैरह सिंगी चिनाव म्याम वगैरह मोइना ngasi सिंगजी 12,000 का 22 ना 12 लाख 22,122 लमजी चिंग न कलेजिदा 92% दी चिंग रिजर्व तौरमने अदुगा तंपाक सिदी ओनली 16 कनोगा खोगी 1000 का 16 लाख 30,000 का 672 जे सिदा 8% खतने अदा से मैतेना 3% का कले नन मणिपुरी 1.5 कले अदगी चिंगी सिनाउजिना 1 पॉइंट तंपाक तनि खाइजे चिंगी दुदि प्रोर लेग्रामनिना अदर्स ना 5% है होजिकलिस मुइनेन चाउन कलैने बा तंपाक तदि सिगुम यामजिना हेना खोदि इशूजी याम हेना मरुवेबा सिगुम यामजी नैनाबा खोनाबा खनाबा इमोता साइगी धर्मगी खोगी बोम मचा म थादरक पदों तोबा साइ हाइबी सुमाइना मसी खोइना लोबम थोकतेन खाली आइना खंजाबदा मरमदि होजि लेरिबसिदि अदुमाइना मागी नेशनल बिल्डिंग कंसेप्ट थाइने गिदु काउथोपिरो मरमदि कमन रिलीजन कमन कल्चर गाइदु तोपिरगा को लेरिबा रियलिटी द बेस तोबा मानदना सखतबा अदगी तोंदोबो म्यामदु अपलिफ्ट तोनबगिदि तोगान तोगान बते तोबि अदुगा रिलीजन द बेस तोबसि क्या yes yes होगी खर सोथोर बो कामबु दि बैकवर्ड ओर बगदि इंप्रूवमेंट तोनबगी प्रैक्टिसेस तोबे याय अदुबो धर्म द रिलीजियस बेस तोरगदि मदु याम फजदब मसा अम ओइनि हाय वाफम जिनो धर्मी थमिरि से लोइना मतंग याम केंथक ब्रेक ब्रेक तुम देखो याम तोनजर के इम्पैक्ट न्यूज़ बु मियंग तादु लेबियो लमजिंग कैब की एप्लीकेशन सिजिनदुना खुदोंग चाबा लौबीबा यारगनी मणिपुर की कैब सर्विस अमा ओइरिबा लमजिंग कैब की एप्लीकेशन डाउनलोड तौबिदुना सर्विस असिगी खुदोंग चाबा लौबियु ऐप यूजर खुदिंगमक्ता 5% डिस्काउंट पिजगनी पंथबिरगनु लमजिंग कैब की ऐप असि हौजिंगमक डाउनलोड तौबियु Housing for All by 2022 mission PMAY CLS Urban amadi Gramin gi makhada hanana urban area khaktamak subsidized home loan khudong chaba pijarambadu housing rural area gi supai kachare lupa lakh taru ki loan fawde interest rate 8.6% per annum EMI lakham da lupa chanipan ga humtra mari urban subsidy lakh ani lising hum putaret amadi rural gi oina lising kuntrani pani regular home loan lakh taruk tagina yankhai fawde interest rate 12.5% per annum hena kupamarol gi damak Panthoibi Housing Finance Company Limited ki head office report on the branch office in the lakh laga khangbi bayaga Terms and conditions apply.
ब्रेक के मतुंग दा पेंग न्यूज़ की मनु होने यंग बिरो मैं तराम नाम को उक्सरी लोने ब्रेक के मतुंग तो सराता मुक लाक्से कनो निंगा साई ओजा धनबीर जो हाइपिक रे नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस अदुगा हारिबा PIL सिना मणिपुर गुमदुम यामना रिलीजियस बोम अमा खक थादर पिवा फम अमसु अदुम हाइबिरी अदु मतांग हिदा तोंगान तोंगान बा मणिपुर की ओइनी येंगा सु पॉपुलेशन वाइज दा येंगा सु एसे अखोगी मैटे की पॉपुलेशन हाइबा ताई हिंदू की ओइना नतबा रिलीजियस नतबा इंडिजिनियस पॉपुलेशन येंग मतंदा हिंदू की पॉपुलेशन नतबा दा मैटे की पॉपुलेशन अदुगा ट्राइबल हाइजब तारे सिंगमी सिनाउ सिंग पॉपुलेशन अदु लोन लोन अखोगी मुस्लिम अखोगी मैटे पांगली पॉपुलेशन मयाम सी येंगांदा अतोप मपादे चंगलाइबा मिटोप अखोई नेपाली बेंगोली मद्रासी तमिल अदुगा तोंगान तोंगान ओजान पिरिबा डाटा दुगी मतुना मयाम अमसु संखिलकपा मयाम से लेरे ओजा धनबीना हाइबिबा ngसाइगे तपी अब तंपाकी मफम द तारिबा सिंग से यामना मैटे हाइबा तारे याम पिकना सेदा तारे याम परसेंटेज याम दे हाइता मिसिंग याम जरगसु लम कलिब सौसी याम दे हाइबा वफम जु पुथोपिरे अदु ओजा मतांग ति हाइजेनिंग बदे अखोई मैटे हाइबा तारे मेजर कम्युनिटी ओइना लौबिरिबा मैटे हिसु शुड बी प्रोटेक्टेड तौबा याबगी एजेंडा में पुखतपद करी काय नत्रग पुखतब मसी करी मतंग करी मतंग एजेंडा पुखतप नत्र पुखतब से मदुगी एराइज तौद्रीबो हुजिसे हुजिक अकोइना नैने दोरिसि सुप्रीम कोर्ट माइ PI प्रीति असै हाइजरिबा सिदी वाट वालंगनी अकोइगी मपानगी मियोइसिंग मोइसि मणिपुर लेर मणिपुरी कौदेबा मोइजे नेपाली बेंगोली हिंदी तमिल मैम जी मणिपुर लेदन मोई पॉपुलेशन जी यावरेबा इंडियन सिटीजन मोइना मोइसिदा भोट लेपसु याय लेबसु याय साबगी रेशन कार्ड सु लै भांगवनी दैट इज अनदर थिंग मणिपुरी गी मनुंग द मोइसि चंदेबा किसु चंदबसी हजिकती मागी पॉपुलेशन जी मतुगिना हिंदू असुकने हाइदाली मोइसि मोस्टली हिंदू गातलेबा हिंदू गात ओइदोरिना याबा हिंदू नतब खरा यावरंगनी नेपाली जी बुद्धिस्ट खरा यावी अदगी क्रिश्चियन यावरंगनी को खरा यावरसु मधु माइक्रोस्कोपिक कनो लेनी मोस्टली हिंदू मयाम लामदोइनी अदोदि मकोई इंटरेस्ट है नन मणिपुरी है तो आइदि नन मणिपुरी भाईनी मकोई लाख अमा ओइगे ओयु ओरोइ तो मणिपुर चही साम लेगे लेयु लेरोइ तो मकोई लोन अमसुंग मोइगी कल्चर कई तोली बसना अकोई इंडिजिनस पीपल चिंगी अकोई लेरिबा ट्राइबल सिंग मैतई पांगन सिंग लेरिबा मैतई की समाज लेरिबा सिंग सिनतबदी मणिपुरी सुंगौ को यारोय मकोई से मणिपुरी ने कौ सुयारोय माना होजिक मसीदा हाफचिल मोजी मणिपुरी होइदाली अकोई मणिपुरी की चाखथुंग मोइ मयामसिना हाइबि मयामसिना भारत की ओर दुगुम्बा माइनॉरिटी खुदोंग चाबदो लौननबा तौब्राइसु खंदबिया देव मसी फर्स्ट साइडेड ओइगदम अदुना अकोई मैतै यावबै याय गायना मयामना ओइजा ओइ थकसे ओइजा ओइ थक याम पाम मिसु लेरे होजिकसे हमजब मिसु लेयबा अदुगुम्बा मेंटालिटी आइबुदी लेते कनागुम्बा खरा लेरंबा याय मदु आई केसु माइन तौदे तौदो हाइरे मयाम मणिपुरी मनुंग चलगदी अखोई लेबाकी कयौदौरी मणिपुरी सेंग लेसी मोसु लेसनु भोसु लेपे लेपु गमगा लेपे गमद तोए अखोई साखथुंग पुनमकसु मोइ तन जागे चाउ साक जागे चाउ अखोई रेशन कार्ड मोइ दुम लौजसनु एज ए इंडियन सिटीजन मदु लेबाकी हयंग इशु मद यादरगल तोएदन अदुना सिदैदा मोइना चयेत खोयेतनरग मखोई मी खरा मपानदे लाप मी सिंधुगी बेनिफिट की माइनॉरिटी गायना तौबसे अखोइना मदैदा एनकरेज तौगदर तौरोइरदी अखोइ अंडर कंसिडरेशन कोन लाकदो पोनेबा हौजिकना हान हेता पाखतना आई सिदौ तारिख लेपदे सोराट बारतोन नंबदी यारोएबा हौजि करि हाइगा अदुने कोइ यंगदोइदी मागी PIL से नंबर 1 एकेडमिकली कोइ खनबम चंगेबा करिगिदबि तौबिरिनो कनागी इन्फ्लुएंस नो अखोइ लेबाकसिदा अखंगै मपानदे याम लै अखोइ सिदे मंगा अखोइगी निंगोन चाकौबदा दिल्ली थाबन चोंब कांबु कना खंगि अदु मयामसि अखोइ तोंगा तोंगा व्यू लेबनिना इन्फ्लुएंस से कनानगा तोरंगदगे गाइसे दिल्ली दा से कोइ कुपना थीबम चंगेबा अखोइना पेपर दो यावना पपा पाखतने कोइ खै अस ओइ ओइ दे गाने कोइ मयामसि को जलाल कोइ मयामसे मसिदे खुतुंगा सिंगन तो यागिरोएबा मदि टाइम वाली अखोइना मसिदा नु अखोइगी नोंग सुरगा अखोइगी अमांगा सोय पपथोक बापदा वा अकायबदी सिंग चंगबै भाबदे तोहमदि यादेबा अखोइ याम पीसफुली कइनोजे हाने येंगागा अखोइ खनबा चुमें खाली अदुना रियली स्पीकिंग अखोइ मैतै गी लेदिबा समाजदा विदाउट मैतै पांगन यावद्रगदी अखोइ पॉपुलेशन से अपुलबसी यंगा काने अखोइ माइनॉरिटी ओइरबनी हाइबसि मै थमदे अदो सेक्शन जी
याम फजब वाफम ने कोई तसेन हर कान हुजिकी पोतुना तोंगाना थंगरा कांदा लैरिबा मणिपुरी प्रैक्टिसेस सी अखोई हाना यामना मुन खंगबा खंगमिना मथौ ताई हैब वाफम दनी ओजा जलान दा मुंग लाक्सगे ओजा जलाना अखोई पीबीनिंग बा अखोई करै हाइतानि ngasa हाइबी बा वाफम दा तोंगान तोंगान बा अखोई साखथुं मुनाबगी वाफम अमसु थबिगी अदुगा अखोई करै हाइतारे मणिपुर दा लैरिबा हु इज मणिपुरी हाइबा वाफम जु लैबिगी अदुबो मसिमगना खितंग केना तोरकांदा अखोई खितंग थाप्तोंगा थमकांदा तसेन सेलुलर ट्राइब की इशू उमसु सेलुलर ट्राइब की डिमांड की इशू उमसु लैबिनी दो मुस्लिम कम्युनिटी माइकेट मुस्लिम सिंगसु तसेन हाकांदा सेलुलर ट्राइब ता सलहनगदबनी सलहनबियु हाइबगी वाफम सु लैबिनी अदु मथांगदि येंबा यारिदि ngसागी PIL सिना करिगुंबा यामने हार्ड इंस्ट्रक्शन अमा लाखपा तारगति मसिगुंबा इशू सिंग अदुगा मणिपुरी ओइन लैरिबा सिचुएशन दा करम करम अकायबा नत्रगा करम करम खुदोंचाबा खुदोंथिबा खुदोंचादब करि के लैबे ओदसला मियेंजु याम सेंगना हारकांदा अखोइगे मणिपुर सिदा अखोई इशू से इशू अमा सेटल तौद्रिङैदा अनदर इशू अमा क्रिएट तौबा अदुगी इशू दुसो अमुक सेटल तौद्रिङैदा अतोप इशू अमा सो क्रिएट तौबा अदुगा अखोइगी संक्शन गदबा एम एन ऑब्जेक्टिव अखोई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट सॉल्यूशन दी सुलाक लाक्तबा अदुगी सिचुएशन अमा खा खौसे हुजिक्सी अखोइना मणिपुरी सिंगना मायोक नबरा हाइना अखोई ऑब्जर्वेशन दा अदुमाइन खाली अखोई ILP की मतांगदा अखोई मणिपुर दा अखोई मिटोप मियान चासिंग अदुमासी रेगुलेशन तौननबगी ओइबा हमना कन मा स्ट्रगल अमा लैरिङै की मरकसिदा सेलुलर ट्राइब की इशू से अमु एराइज तौरे सेलुलर ट्राइब की अमुक इशू सिसु अमुक कमाइना तौगेदा सेलुलर ट्राइब मणिपुर से सेलुलर ट्राइब चनगदबनी हाय तारगति अखोई सेलुलर ट्राइब ता हानना यावजरब लिस्ट यावजरब मीसिंग दुगी क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन लमनी याउद्रिबा सिंगसिगी ओइबा अपुनबा याम इंक्लूसिव ओइबा कनो मखक अखोई पुन्ना नैनमिनबा खो मथौ ताब्रायना खले मन अखोई लोइनमक मणिपुरी गाक्तनी अखोई लोइनमक ब्रदर एंड सिस्टर्स गाक्तनी लमदम सिगी अखोई नेचुरल गी ओइबा दुगुम्बा प्रोसेस अमखकता अखोई पुन्ना हिंमिनरिबा तालुक गाक्तनी मई सिंग अदुगा अखोई नेचुरल कैलामिटी लाखो मतमदा ज्वारहा मतमदा नुक्सिसित मतम अखोई लोइन अवाबा फमिना दोइनी मणिपुर लैरिसी लेमिनरीबा सेलुलर ट्राइब ता हान चनग्रबा कास्ट चनग्रबा सिंगसी नतबा मखै मसिगी इंक्लूसिव ओइबा पॉलिसी मा कमाइना सेटअप तौसिगे हाइना अदाई एरिया दा नैना बिरमगति अखोई आमने हेन अखोई नुवाइ जगदमनी नैना बिरई दो अखोई एप्रिशिएट तौई अदु तवतबो सिगी एरिया से नैना सी हाबा तारगति अखोई लोइनमक्सी सुपना नैना हंजनिंगी अखोइसु मैतैना सेलुलर ट्राइब चनग्रगति मणिपुर लेहौरिबा पागन नै खोइ सिखकता जनरल दा लेहौरत्रा हाइबा क्वेश्चन सिने अखोइ वाफम से अदुबु होजिकी इशू सिदा सा PIL सिना तौरैबा एंगल सि करमबा वाखलोन दा करम कनो दा इंटरेस्ट मानबगे सि PIL सि अखोइगे मसि करिमता मसिना आइगी वाखलोन दा अखोइगे मणिपुर की नेशनलिज्म सिदा लैबा कम्युनिटी मयामगी इथनिकल हार्मोनी दा अदुगा रिलीजियस हार्मोनी दा अखोइगे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट तौहनबा कोइ मसेल मरकता मगा लाना लौनहननबगी मसाकमा थांजलकपा वफमसि नतना अतोप एंगल अमा फावबदा मसिगी बेनिफिट लैगनी हाइबा थाजते मसिना करिगुम्बा मागे वफमसिना सुप्रीम कोर्ट ना याबा पीदना यहल्ले हना खनबा तारगसु अखोइ मसेनगी लैमिनरिबा हौजिकी opportunity sharing की system से थोइदोकना अनौबा impact अमा लाकदबसु करिसु लैते तबतबु थांजलैबा पोटसिदि अखोइगी religious angle दगे अखोइ मसेलगी मरकता अखोइगी लैजरिबा असेंबा indigenous ओइबा character से थुगाइनबा मसाक मोइरकनी हेन खलि अदा इंडिया की ओइनसु हौजिकसि फानायामना फजना निंगथिजना इंडिया की ओइबा सेकुलरिज्म की बेसिस सिंगसि थुगाइ बा हौरे एना अखोइ अदुम यंगजबा ताइ इंडिया की लरिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेमबल दा यावरिबा सेकुलरिज्म हाइबसे ओनली नेम सेक की तासले यूनिफॉर्म सिविल कोड काइना तौसलक्तना लब जिहाद काइन तौसलक्तना गोरक्षा काइन तौसलक्तना फानायामनदि थुगाइबा हौजले हारिबा सिगी फिबम सिदा इंडिया दा कोई हिंदू गा मुस्लिम गा अनि की मरकता लैरिबा राइवलरी की सिचुएशन अमखक मणिपुर दसु मदुगी सिचुएशन सि यौहन्ननबा वखन से खलम ओइ हाबगी थाजबसु ngамदे मोइगी अरोनबा एजेंडा दा हिंदू गा मुस्लिम गा खननबा हाबसि मोइगी मैतै गा पांगन गा मणिपुर दा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनबा हाइसि मोइगी वखलोन दा यारमय हाइबगी थाजबसु ngамदे मसि amna systematic oiba pot ama khakta 1925 tagi hauna sum zatharac pa khoi gi fanaticism gi oiba
fanatic element sing yu ba so pola mani ada khoi waja sana jawba na ibiramba magi Manipur past and present haiba like to da khoi na thena jaba ma phangi Manipuri sing sigi asyeng ba khoi gi lol akhoi nat chanabi culture mayam se sahi taret khuntak pada khoi gi pura sakhiba Myanmar da masi observe to ngamdre moi gi Myanmar government sina protect to bi da badagi aduga nakala moramda khoi gi Bangladesh tati somewhat minority singi rights protect to bi bari hojik phawba khoi gi Manipuri singi akhoi gi originality to khara uba phangi haina haibiram bale sumaina akhoi gi Manipuri singi asyeng ba originality se masi ngakna na ba khotna bada akhoi sigumba pot singsi mathau ta da bra masi akhoi na rek to ba chumbra Manipuri amoy Manipuri di Manipuri amoy ba context sakha da bani akhoi masen ge leriba problem madudi akhoi masel gi manungda akhoi khanaraga solution tawgadamni constitutionality gi question arise tawragana that is another factor madusu akhoi gi leriba akhoi gi mahausa dagi leijarakpa meron dagi leijarakpa akhoi gi structure adi kahan ba yaroi adugi concept to da sum chatkadamne na mai thamja Jalal so yam phajaba magi ozagi mothambiri to boza Dhanabir enoni hojiki racial discrimination hojiki matam dadi yam su tongan me agenda mo India da kaida Hindu singna minority si moina tan ge haragadi Hindu singna India to risi Hinduism sina topa among the communities saida yam na kana topa pieng situm ayam na koi overall yang kan main lay adu Hindu ki mathakta kana gumba kano ate religious minority na taga community masam ne attack to khop ki kano siti khara dum tanga thoi haijari ba adu sidida khoi ki religious ki we post da religious bonding sida makoi na simba pin namat tinjalakpa bom thadarak pasi Manipur gumba tadi yamna frakta ba yamna nungai thaba posaka masu oiraga su sagi all atopa Nagaland state aduga atopa Nagaland Lakshadweep Arunachal Pradesh atopa state kisu yaudabadi natte adupa se whole yang kan da PIL sina toroktor di Manipur kitang tongan ba rai ma PPU haiga do haira ka di mande pulap yeng kom lakhani na khanjai aduba matang hinda lakpa taraga di madui posi natraga laktraga su karamba masigi posina akai ba lakadori si kari state sing da Manipur khata natra lai ba hai ba state Nepal da kari kai lai pa yai masigi ke no ne khoi gi ai sum ganjabada even Hindu gi ju ko Hindu ju phatyam hai bai duni Hindu gi ju mai caste system lai Brahman Kshatriya Shudra Vaishya na lai ri bajing du ju amaga je mana bai du shor audre hierarchy yam wang e ba moi ju hierarchy ji Brahman na wang e Kshatriya na du tore na lai ga di hierarchy ji hoji phawda India gi sangraba ning tam matung asuk sanga matam sida equality leitrabane ba within the Hindu also adagi di mo Hindu fundamentalists singzina yamroina magi Hindu expansionist ki posi wakhanji leiba political ideology yawba political party leiri ade sarkar paibe yauri moisina karim kanda Hindu gi expansion ji tongning bagi tendency leiba du number moidana magi Hindu gi support to manaba ade Hindu gi wakhalon ji sadongna bagi honna bagi posu lei ko madumaksina kayamu kai ge da ko sum yeng kan da sumi Northeast si Tripura hairo Assam hairo Manipur hairo sidadi Hindu gi poti ai khanjaba da Hindu gi state ne ga hai ne mamrom da adu atel le mori me am jing sidi loina ba Christian majority ngakta ne ba ko sida mana khoi gi sotha orba community jing du uplift to gi tawum thokpa me am to du di hoi maram di manana ba na ba da ai di state ki objective se mai sab tasengna objective of the state function ji equality ni dana equality progna bona bada sotha or budu pukhalak pai potu di to some extent yare ba now the problem di hoji question ji ga sana na khoi ni yeng ba yare se smile lady bujing ji da magi Hindu gi culture sagal ga Hindu minority gi adu tobiu da tobiu to kan da han gi khoi kana karai tare khoi reservation lei dana adagi economically mateng api dana lei ba kangu jing ji da ju khoi kainom khalali dana isam samna kainom khalale ba aduga amoro any hoji lei ba India I context sida particular of dharma amagi pota yamena emphasize to buse masina atop dharma na waro gi posule ba aduga discrimination ju wangado is a majority duna ne ada overall India gi Hindu na masana ju wangena ada Hindu na wange hai ju maite ji Hindu ni har ju magi racially yenguraga di yam di khene dana aidi amana mongoloi amana aryan ni ko aduna ju khoin Delhi da kai da discriminate obi posu yam tari ba ko
aduna ai sum khanje bada taseng na India gi leri ba moi context da religion gi ma gi aseng ba touch to real touch to real test to adu zu leita ba yam politicalize to gi mong do na lak pasina India da amaga hena nusina da na ba pot amane khali India je je constitution jar ba secularism ga socialism ga jam lokthok ninga bane keno da dharma makak tanga leibaga pamak pa adu dharma makak tang lega di secular na taga di Pakistan da non muslim to officer hoya de na because my officially religion Islamic religion je lejagram ne akoi to maine Hindu religion je official ga oi thokra di irang di chong chong thoni na amo ro my PIL si da atai gi di khara khoi gi Christian na masing yam tabalam ji gi problem bu na te khali Manipur gumba da di yam khandar ga to ni khali na tra di sine na phatan ngai wo eng khali yam noi se khoi gi tokan ba ge sing da thabiri ba wakhalon se tase na hair ba PIL sina lari ba se atop state sing da to da di khoi thoidok da yam na saw ba yam na sathi ba thodok thok thok su Manipur gumba da di yam na yengaga khoi gi Supreme Court na su yam matik cha ba rai ba pihaningi aduga for the protection of the people of the Manipur also aduga loin na huziki hair ba religious views ida laglaga di yamna phajada ba yam nungai ta masa ma oini habda tonga ba gesinga bibi ba mosing tabiri tajare yam nungai je kasi hari ba discussion se to jasara sadra ba de Jalal loi no jadana bi lengbi raktuna tonga wakhalon phongdo pi yam nungai je yam hanan thagasari loi na ngasi dam te matang se ping news gi ban huna si matang te lohin jare miyeng tabiri khai punum dikai na ba yathani jari